payotrai ngai kuble epi baro na Holy Redeemer Renewal Center Mauklam nang stoi ko himen ko para ngako ban nai ka jingtip ka bakam kyrpang epi baro kam dame ki kon samla uniu banai ngidon artili ki retreat kawe ka retreat ka bangi pelong kyrpang na benda ki kon samla nadu katsan tarik janmi hadu kathenyu tarik janmi kene kalong retreat residential retreat naga benda ki kon samla kiba kran kasi bad kane kalong retreat ka bangi pelong kyrpang nadu ka por bangi don kane ki ying batimai bad ngakot ngavere pi ki kon samla banwan chimmen ta kane retreat khalang chimmen do ya pi hagaliang jong men siam kumjuru hagaliang jong baro ki kham gi jam jompi ngai shai yo yu ji sudan kar ko bon mut ki kun ke bawan retreat haba ki tre ke ba ki late apply kham baro ji sudan kar ko ye pi te ye piro un sa kar ko hagane ga retreat ngirang duai pen kare na ga benda baro ke bawan retreat kat ke bayo kane ga video snaba share lem bad ki para samla pinslore ke para samla bad wan shimenda bad kanam stoin kalonga jakka ka bas motena kito ke bambat boyru kilaban wan namar kapta nangshit ki weipat ki jaka hangne kalang kampungat idon tang kathenyu degree celsius jingshit mendaru but kumjuru idon sakawai pat ka retreat kalonga retreat pentecost Jingpynbna benda ka pentecost kaban stang arpulai arpusta tarik idon ganega retreat hapdeng ganega retreat idon ru ke Jingpynbna meet pentecost akas ngi sai jain nadu hindri baje janmit hadu kadar baje meet janmit nangda ngidon ru iaka ngi convention pentecost hagas ngi utrai sngaba pen diplam ekiwe wan yamad yaw jisu wan yamad wan yakendo wan duai ban ngi wan mane yaw jisu ba pin yamad shisha yaw jisu kane kalonga Jingpynbna kirki epi baro sngaba pen diplam ekiwe sawan chimenta gane retreat kito ke bawan retreat pilaban ai jingtip yangi pindip yangi pilaban register ru lembaga mobile phone jongi kabang idon ro haga YouTube but kumjuru ngidon ka vlog HRRC vlog pilaban register haga ta ka doru gila bu ya link jisu inkar ko ya pi bahro naga benda ka nega retreat ngaba duairu naga benda bahro ki samla ke bawan kerleng naga benda ka nega retreat bulen kar ko